Jednom prilikom, kao portparol Demokratske stranke, izjavio sam da je autoritarna, sebična i avanturistička politika Miloševićevog režima dovela do stvaranja vlada koje su mu protivne u Crnoj Gori i Srpskoj. Dodao sam da je DS, pomažući demokratizaciju Crne Gore i Srpske, postao promoter i garant jedinstva srpskih zemalja. Malo ko je ovo preneo, ipak u sedištu informativne službe zazvonio je malo potom telefon. Na drugoj strani čuo se ljutiti glas koji je sa teškim akcentom i dosadnom jekavicom protestovao zato što sam Crnu Goru nazvao srpskom zemljom. Bio sam mlad, bio sam i jesam uveren u svoje ideale, nastavio bih razgovor smireno, ali za to je bilo potrebno da prvo nešto proverim. Na moje pitanje odakle zove, odgovorio je iz Malog Iđoša. Dakle, komunistički kolonista iz Bačke zove Demokratsku stranku u Beograd da protestuje zato što Crnu Goru naziva srpskom zemljom, a samo koju godinu ranije, to je, istina kratko, činio i sam Milo Đukanović. Za tog čoveka, građanina Srbije, Crna Gora nije mogla ni delom u sadašnjosti, ni istorijskim detaljima u prošlosti biti deo srpskog nasleđa. Nije on branio svoja prava. On je osporavao prava čitavom srpskom narodu. U zemlji koju manjinski Mađari nazivaju južnim krajevima, njemu nije smetao savez DS-a sa mađarskim strankama, nego pravo da makar i manjinski Srbi nazovu Crnu Goru i svojom zemljom. Prekinuo sam vezu, ali tek nakon što sam ga temeljno izvređao. Sutradan na redovnom sastanku kod predsjednika stranke Zoran Đinđić pita: zovu me iz Vojvodine, neki ludak kaže da si nazvao Crnu Goru srpskom zemljom. Ispričamo kako je bilo, a on kaže to su gluposti. Šta će ti to? Odakle ti uopšte da je Crna Gora srpska zemlja? Zatekao me, ali s mesta sam odgovorio. To kažu Sveti Petar Cetinski, Njegoš, Kralj Nikola, Vuk Karadžić, Jovan Cvijić, to kaže Bog, to tvrdim ja. Đinđić je od svih ljutnji pravio šalu, pa je tako bilo i sada. To kaže Bog, a sebe kao važnijeg citiraš na kraju. I ti si fijuknuo, baš kao i onaj ludak koji me je zvao. Tek tada sam izneo najvažniji adut. To piše u stranačkom programu Demokratske stranke iz 1997. godine. Đinđić je bio zatečen. Naglasio je tada da ga je on lično pisao. Pročitao je naglas kako se Demokratska stranka zalaže za ujedinjenje srpskih zemalja, a onda, kao da mu je laknulo, nisam mislio na Crnu Goru. To su srpske zemlje na zapadu, preko Drine. Na YouTube-u se već 8 godina nalazi snimak jednog Đinđićevog javnog nastupa, vjerojatno iz 1995. godine, posvećenog nacionalnoj politici. Naslov glasi: Zoran Đinđić nije bio izdajnik. Svega 3 godine pre ovog našeg razgovora zalagao se za politiku radikalniju od one koju sam preporučivao 1998. ili 2022. godine.